product lo. Joton sabi no agi ba sung romance film tibo andon fito tini bona hane sung payo bomti status bomti print na kai pro print ni am to bo tar saya ko question paper je pro print khai ni final examination ba ti pro boto am por expert on ni print khai ni kenu sam ta status he me bomti tai kaisa ga ka bono sung 7 not reboard exam tolitong reboard examination tolitong class 10 by 12 ni singa tini tamang kha sung saimang ka je question paper leaking kha Kama belai caya, sung boy kok salahnya, amun tiba. Kita metode secondary education department, kami secondary education department on thang kinai. Tamai ke bagian leaking kan. So asuk exam kondak kayo, sung tak ini, obo question paper leaking go, arbo leaking go, state of bongo, state of disibang go. Naik ke sungol tamang belum pun kake. Jerang gana masuk question paper pai exam ruan. Amun tu belai caya, rang gana punung keri berorok dibagi tamang mana. Kami tiga kami nama belai caya. Je question paper leak khai nai phalai question paper phalai nai kaisa kondak kami nama percaya suru amo suru kiri genang ni bagi sini ya kintu amo belai caya leaking kami tiga sung prasna phalai tong amo belai caya je mana je eligible bor ni bagi mayang thang am bagi amo na belai caya now tabo bor thang tabo secondary education department sung pok salke information bahwa kaba exam tabu bolo postpone mark lagi tinin bagi je cover subject bolo postpone khlai tong ka boro sung already cover so internal ni kok saran ya bolo abo postpone lagi ka boro anuk jang male to 12 no jago class 10 no so kene ngama postpone khlai ka boro